Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bayabonga. Wena Baba. Endodana futhi. Nawe moya. Wena wedwa umuhle, wena wedwa ungcwele. Father, in the name of Jesus, ekuseni uNkulunkulu nomusa nothando kuyisonto, sizothi Baba wethu, Jehova wethu, uNkulunkulu oyingcwele, I will not let you go until you bless me, Lord. Kunomntwana wakho uNkulunkulu oyingcwele oselahlekelwe yithemba, Jehova Jireh, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. You are the God that restores, uNkulunkulu oyingcwele. Sithi Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, restore ithemba, uNkulunkulu oyingcwele, kubantwana bakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu oyingcwele, wena uNkulunkulu awuguquki, uNkulunkulu onomusa nothando, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi Baba wethu, sithi uNkulunkulu wethu, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu oyingcwele, kunomntwana wakho uNkulunkulu onomusa kade wayiwafaka ama-CV, Jehova Jireh. Sithi Jesu ndodana kaDavide, sihawukele uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa nothando, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi asikho isikhali uNkulunkulu oyingcwele esolelwe thina, esolelwe abantwana bakho, esiyophumelela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Whatever that was causing uNkulunkulu oyingcwele i-delay, uNkulunkulu onomusa kwi-progress yabantwana bakho, namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele sizomemezela inkululeko, sizokhulekela inkululeko uNkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngoba lisho njalo izwi lakho lithi okhululwe yindodana ungokhululekileyo impela. Nkulunkulu oyingcwele, Nkulunkulu onomusa nothando, Baba siyabonga mdala wey'nsuku ukuthi usiphile amandla, usiphile igunya, Nkulunkulu oyingcwele, wasipha amandla amasha Jehova Jireh, wasipha amandla amasha Jehova Nisi, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Wena unguNkulunkulu wethu, wena unguJehova wethu, Nkulunkulu oyingcwele, Nkulunkulu onomusa nothando. Kunomuntu Baba okulo life nozongena kulo life, Nkulunkulu oyingcwele, ongasanalo ithemba, othi mina sengikuzame konke, kodwa namhlanje Nkulunkulu sithi arise my Father my God, uzibonakalise empilweni yakhe Jehova Jireh, ukuthi wena unguNkulunkulu ophilayo, Nkulunkulu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi Jehova Jireh, sithi Jehova Nisi, ekuseni Nkulunkulu wethu, zibonakalise empilweni zabantwana bakho, zibonakalise Jehova Nisi empilweni zabantwana bakho Nkulunkulu, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Yehlisa Nkulunkulu oyingcwele umlilo mdala wey'nsuku, ushise konke Nkulunkulu oyingcwele okumelene ne-progress yabo, ushise konke Nkulunkulu oyingcwele okumelene ne-success yabo, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Kunomntwana Nkulunkulu oyingcwele osesikoleni right now, Almighty God, othi akusafundeki nokufundeka, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, we pray Nkulunkulu oyingcwele ukuthi mdala wey'nsuku
ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha umsize uNkulunkulu oyingcwele la ehluleka khona uNkulunkulu onomusa nothando makuwukuthi kunamaspirits uNkulunkulu onomusa amphazamisayo uNkulunkulu oyingcwele ezifundeni zakhe namhlanje uNkulunkulu onomusa nothando lithi izwi lakho uNkulunkulu oyingcwele asibambene nanyama asibambene negazi kepha sibambene nemoya we come against lonke lolo hlobo lomoya uNkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha lonke uhlobo lomoya elimelene nabantwana bakho uNkulunkulu oyingcwele lonke uhlobo lomoya elintshontsha ukuthula ey'nhliziyweni zabantwana bakho lonke uhlobo lomoya elintshontsha uNkulunkulu oyingcwele ukuthula kwimiphefumulo yabo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha we come against izimpi uNkulunkulu oyingcwele unnecessary battle uNkulunkulu oyingcwele amongst families uNkulunkulu onomusa amongst siblings uNkulunkulu oyingcwele amongst uNkulunkulu onomusa abahlobo amongst ama-colleagues uNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha we come against uNkulunkulu oyingcwele lezo zimpi uNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu unnecessary Jehova Jireh ezivukayo endleleni uNkulunkulu oyingcwele eziqeda ngisho uthando empilweni yomuntu ezinceda ngisho ukholo empilweni yomuntu uNkulunkulu oyingcwele we pray uNkulunkulu onomusa that you silence the storm dala wey'nsuku ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha baba thulisa lonke uhlobo lomsindo oluseyimpilweni zabantwana bakho thulisa lonke uhlobo lomsindo eliseyimpilweni zethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele sithi asinalo elinye ithemba naba abantwana bakho uNkulunkulu oyingcwele abakulo life uNkulunkulu onomusa abethi bese ngingasathandazeki kodwa ngenxa yokuthi ngingenile kulo life ngavuseleleka uNkulunkulu oyingcwele we pray Almighty God ukuthi ubavuselele uNkulunkulu onomusa ngegama likaJesu ubapha amandla uNkulunkulu oyingcwele ukuthi bakuthembe baba we pray that you increase our faith Almighty God increase our faith Jehovah Jireh ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu oyingcwele uNkulunkulu onomusa nothando baba we pray uNkulunkulu onomusa nothando ukuthi uNkulunkulu oyingcwele noma ngingathiwa yini uNkulunkulu onomusa uSathane ayihlelile ngey'mpilo zabantwana bakho uNkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu it shall not prevail in the mighty name of Jesus it shall not prevail in the mighty name of Jesus asikho isikhali ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha esolwe thina esiyophumelela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha asikho isikhali esolwe abantwana bakho abakulo life uNkulunkulu oyingcwele esiyophumelela ngegama likaJesu Kristu no weapon formed against them shall prosper no weapon formed against their families shall prosper no weapon formed against their children shall prosper in the name of Jesus uNkulunkulu oyingcwele uNkulunkulu onomusa nothando asikho isikhali uNkulunkulu onomusa esitolelwe ngisho abantwana babo in the mighty name of Jesus as they come uNkulunkulu oyingcwele they come and represent their families Lord bazo represent imndeni yabo uNkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu bazo represent abantwana babo uNkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha bazo represent ifuture yabo uNkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngoba lithi izwi lakho wena usihambela ngaphambili usihlelembela magepugepu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sithi hlelemba uNkulunkulu sithi silungisele uNkulunkulu sinqobele uNkulunkulu zonke izimpi uNkulunkulu oyingcwele ezivukayo mdala wey'nsuku ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha Nkosi uJesu Nkosi enamandla wena wasikhulekela wathi awukhulekeli izwe kodwa ukhulekela labo ongiphe bona ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha namhlanje kuseni Nkosi uJesu sisosho njalo sizothi Nkosi yokulunga you prayed for us Lord in the mighty name of Jesus we just want to thank you Lord ukuthi uNkulunkulu oyingcwele izwi lakho liyamanifesta ey'mpilweni zethu baba lithi izwi lakho okhululwe indodana ungokhululekileyo impela Almighty God as you set them free Almighty God ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha we pray uNkulunkulu oyingcwele that you set them free nezinto zabo ney'busiso zabo uSathane uNkulunkulu oyingcwele ayibophile ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha as you set them free uNkulunkulu oyingcwele we pray Almighty God that you set umndeni wonke uNkulunkulu onomusa umndeni wakhe wonke uNkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha as you set them free uNkulunkulu oyingcwele they shall come out with testimonies Lord abaphume nobufakazi uNkulunkulu oyingcwele ubufakazi that is beyond measure uNkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha Nkosi uJesu Nkosi yokulunga sibonakalise ukuthi wena uNkulunkulu ophilayo sibonakalise Jehova nisi ukuthi wena uNkulunkulu osheshayo ukuzwa asheshe
uyaphendula uNkulunkulu engcwele. You said in your word, let there be light. Nanamhlanje kusakhona ilight uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu. Lithi izwi lakho, you are able to do exceeding abundantly above all we can ask or think uNkulunkulu engcwele. Lithi unamandla okwenza okukhulu kakhulu kunalokhu thina esingakucabanga Nkosi uJesu. Yenze njalo uNkulunkulu, yenza lokho okukhulu uNkulunkulu engcwele empilweni zethu uNkulunkulu nomusa. Each and every person okulo life uNkulunkulu engcwele shall come out with a testimony, Lord. Each and every person uNkulunkulu engcwele makuneminyango eyavalwa uSathane mdala weinsuku ngokhokho bakhe, namhlanje kuseni Almighty God sithi open those doors uNkulunkulu engcwele of their blessings, Lord. Open those doors uNkulunkulu engcwele of their promotion, Lord. Open those doors uNkulunkulu engcwele of their progress, Almighty God. Open those doors uNkulunkulu engcwele of their success uNkulunkulu. Kunabantwana bakho uNkulunkulu nomusa esebe applyela imisebenzi iminyaka uNkulunkulu engcwele kodwa bengayitholi. Namhlanje kuseni sizothi uNkulunkulu wethu, what you cannot do does not exist. Akukho ongakwazi ukwenza. Lithi izwi lakho, uNkulunkulu wenyama yonke, is there anything too hard for you, my Father, my God? Akukho uNkulunkulu engcwele okungakwehlula. Akukho okungakwehlula uNkulunkulu. Ingakho size kuwe kuseni sizothi baba wethu, sizothi uNkulunkulu wethu asinalo elinye ithemba wena uyithemba lethu. Sizothi uNkulunkulu wethu, sizothi Jehova Jireh, Jehova Nisi, wena ungukuphila kwethu, ungukukhanya nensindiso yethu uNkulunkulu engcwele egameni lika Jesu. We come against the spirit of lack uNkulunkulu nomusa. We come against the spirit sokuswela uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, in the mighty name of Jesus. Lithi izwi lakho uJehova ungumelusi wami angiyakuswela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We come against the spirit sokuswela uNkulunkulu engcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, in the mighty name of Jesus. Lithi izwi lakho impela okuhle nomusa kuyangilandela. Namhlanje kuseni sisho njalo uNkulunkulu engcwele, each and every person okulo life, Almighty God, impela okuhle nomusa as they begin the week uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Makubonakale ukuthi impela okuhle nomusa kuyamlandela mihla yonke yokuphila kwakhe. Makubonakala ukuthi uNkulunkulu ahamba naye, uNkulunkulu ophilayo. Makubonakala amandla kaNkulunkulu on each and every person okulo life uNkulunkulu engcwele ukuthi uNkulunkulu ahamba naye. uNkulunkulu owavula ulwandle maqedane bawela abantwana baka-Israyeli. uNkulunkulu who is the creator of the universe, Almighty God. Makubonakale uNkulunkulu engcwele ukuthi uNkulunkulu nomusa, uNkulunkulu abahamba naye, uNkulunkulu ongasoze wahluleka, Almighty God. uNkulunkulu engcwele, uNkulunkulu nomusa nothando, Nkosi uJesu, Nkosi yokulunga, silence the storm uNkulunkulu nomusa empilweni zabo uNkulunkulu engcwele. Baba, open those doors namhlanje. Sithi I will not let you go until you bless me, Lord, in the mighty name of Jesus. Each and every person okulo life uNkulunkulu engcwele owaqala from ekuqaleni namanje usakhona uNkulunkulu engcwele nokade khona izolo nofikayo namhlanje uNkulunkulu engcwele. Sithi uNkulunkulu, I will not let you go, Almighty God, until you bless each and every one of them, Lord. I will not let you go uNkulunkulu until you bless each and every one of them uNkulunkulu engcwele. Uyazazi idingo zabo Jehova Jireh, uyayazi imkhuleko yabo uNkulunkulu engcwele. uNkulunkulu nomusa nothando, we pray uNkulunkulu ukuthi namhlanje uNkulunkulu engcwele, you hear their prayer, you answer their prayer, Lord, in the mighty name of Jesus. uNkulunkulu engcwele, uNkulunkulu nomusa nothando, siyazi Baba ukuthi mangabe uNkulunkulu engcwele sebekubonile umsebenzi wenze empilweni yabo bazofakaza. It's not for iglory yami, it's not for iglory yabo, but it's for the glory of the kingdom of God. It's the glory yakho uNkulunkulu engcwele, ngoba uNkulunkulu nomusa bazomemeza bathi ngimbonile uNkulunkulu enze ummangaliso empilweni yami. Father, we pray for that kind of testimony, Lord, ukuthi uNkulunkulu nomusa, each and every person okulo life uNkulunkulu engcwele, they shall testify uNkulunkulu nomusa bathi ngimbonile uNkulunkulu enze ummangaliso empilweni yami ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, we pray uNkulunkulu engcwele ukuthi mdala weinsuku kubonakale uNkulunkulu, kufezeke icebo lakho ngeimpilo zabo uNkulunkulu nomusa nothando. Akufezeke uNkulunkulu engcwele icebo lakho
nanoma ngathiwa uNkulunkulu nomusa kwayiwe enyangeni ethenjwe kangakanani, noma ngathi uSathane wathumela uNkulunkulu oyingcwele ispirit noma wathumela i-agent ethembe kangakanani to monitor your children, Almighty God, or to block their success, Almighty God. Namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele, we come against those spirits, Almighty God, esiblock i-success yabantwana bakho. We come against those spirits, Almighty God, esiblock i-progress yabantwana bakho. Namhlanje kuseni Jehova nithi uNkulunkulu oyingcwele, sithi mkhulu ongakithi kunowasezweni ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Akekho umuntu okulo live uNkulunkulu oyingcwele ongeke aphume ne-testimony egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. When uNkulunkulu who is able, Almighty God, lithizwe lakho, you are able to do exceeding abundantly above all we can ask or think, according to the power that works in us. Nkulunkulu oyingcwele, ngalawo mandla Nkulunkulu oyingcwele ovusa ngawo uLazaro kwabafileyo, Nkosi uJesu, namhlanje kuseni sithi yenze njalo Nkulunkulu oyingcwele ezimpilweni zabantwana bakho. Sithi Nkulunkulu oyingcwele, whatever it is Nkulunkulu nomusa, lithizwe lakho, you shall provide our needs according to your riches, according to your glory, Nkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje kuseni Nkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, sithi zibonakalise phezu kwezimpilo zabantwana bakho, Almighty God, ukuthi wena uNkulunkulu ophilayo, wena wedwa uNkulunkulu who is the creator. You are the author of our life, Almighty God. Wena uyasazi Nkulunkulu oyingcwele, lithizwe lakho, wena uyangazi Nkulunkulu nomusa, lithi ungizungezile ngasemuva nangaphambili, uyangazi, ubeka isandla sakho phezu kwami, uyalingelosi Nkulunkulu oyingcwele, lithizwe lakho, you have commanded your angels regarding me, Lord. Baba, command your angels regarding each and every person okulo life Nkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, we pray Nkulunkulu oyingcwele for a change their story, Almighty God, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Change the story Nkulunkulu oyingcwele, they shall testify, Almighty God. Namhlanje Nkulunkulu nomusa, we pray Nkulunkulu oyingcwele ukuthi ushintshe Nkulunkulu nomusa udaba lwabo Nkulunkulu oyingcwele, bathi Nkulunkulu nomusa nothando, whatever it is ebekade baxakile kwaze kwaba ngathi bayileso simo. Namhlanje we pray, Almighty God, njengalokhu Nkulunkulu oyingcwele ushintshe igama lika Jacobe Nkulunkulu nomusa from Jacob to Israel, sithi shintsha Nkulunkulu oyingcwele igama lakhe umenze abe blessed one, Almighty God. Ngisho qhamuka Nkulunkulu oyingcwele kubonakala izibusiso, zehla izibusiso phezu kwabo njengemvula Nkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. As you send izibusiso zakho Nkulunkulu nomusa ezimpilweni zabo Nkulunkulu oyingcwele, Father, we pray Nkulunkulu nomusa ukuthi uyithumele ngenqola yomlilo Nkulunkulu oyingcwele, noma ngathi uSathane uzama ukuyibloka ukuthi zingafinyeleli kubo Nkulunkulu nomusa, but Nkulunkulu oyingcwele, they shall be surrounded by the fire of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus. Nkulunkulu oyingcwele, Nkulunkulu, yes Lord, in the mighty name of Jesus. Nkulunkulu nomusa, we shall prophesy that we are blessed in the mighty name of Jesus. We shall proclaim that we are blessed Nkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Noma ngathi umuntu uyakubuza ukuthi how are you doing, akuba ukuthi Nkulunkulu oyingcwele izwi abalikhiphayo ngomlomo wabo ukuthi I am blessed, ngoba Nkulunkulu oyingcwele, you shall bless them, Lord. Baba, we pray, Almighty God, in the mighty name of Jesus, that you show off your power ngeimpilo zabo, that you show off Nkulunkulu oyingcwele ukuthi wena uNkulunkulu. Show off Jehovah Jireh, lithizwe lakho ngizokwenza inhliziyo kaFaro ukuthi belikhuni kakhulu, ukuze kuzobonakala amandla ami Nkulunkulu oyingcwele, Nkulunkulu nomusa nothando, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, sicela ukubona amandla akho ezimpilweni zabo Nkulunkulu nomusa nothando, kunabantwana bakho la izinto zabo beyibophekile ngendlela emangalisayo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, kodwa ngenxa yokuthi Nkulunkulu oyingcwele uthezweni lakho ukuze kubonakala amandla akho Jehovah Jireh, bakumele mabadlule kulokho. Namhlanje Nkulunkulu oyingcwele, we pray, Almighty God, for i-testimony Nkulunkulu. We pray Nkulunkulu oyingcwele ukuthi i-testimony unusual ezokhulumisa umphakathi wonke ukuthi hayibo nangu sibanibani ephumelela phambi kwethu, njengalokhu Nkulunkulu oyingcwele impumputhe yayihlezi eceleni komgaqo icela imali, wathi ngesikhathi uJesu efika ezoyenza ukuthi ibone
babuzana bathi akusiye yini lo kade ecela kunomntwana wakho uNkulunkulu engcwele okulo life Almighty God oseyaziwa ngokuthi uyacela uyaboleka ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sithi namhlanje egameni lika Jesu we pray for your supernatural favor Lord in their lives Almighty God in the mighty name of Jesus we pray uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha that you change their story Almighty God kunabantu uNkulunkulu engcwele abanama generational curses Almighty God we come against those generational curses uNkulunkulu engcwele kunabantu uNkulunkulu nomusa aba-inherite uNkulunkulu nomusa izinto uNkulunkulu engcwele ezi-wrong uNkulunkulu nomusa kokhokho babo namhlanje kuseni Almighty God we say set them free Almighty God in the mighty name of Jesus from whatever it is uNkulunkulu engcwele that they have inherited Almighty God ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha Baba we pray uNkulunkulu engcwele ukuthi uNkulunkulu nomusa they shall testify beyond measure uNkulunkulu nomusa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha set them free uNkulunkulu engcwele ngoba lithizwe lakho esikhululayo emhlabeni nasezulwini khululiwe lithizwe lakho khululwe indodana ungokhululekileyo impela namhlanje kuseni Jehova nithi sizosho njalo sizothi I will not let you go my Father my God until you bless me Lord ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ngizosho njalo uNkulunkulu engcwele ngizothi I will not let you go uNkulunkulu until Jehovah Jireh you intervene uNkulunkulu nomusa kwi-situation yalo yamzalwane nalo yamzalwane kulo life uNkulunkulu engcwele yalo yamntwana wakho kulo life Baba ngegama lika Jesu Kristu uyazazi inkinga zabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uyazazi izimpi uNkulunkulu engcwele uyazazi indonga uNkulunkulu nomusa ezakhiwe uSathane to block them Lord from their favor to block them Lord from their success to block them from their promotion namhlanje kuseni lezo indonga Almighty God we command them Lord in the mighty name of Jesus ukuthi zidilike njengeindonga zeJericho in the mighty name of Jesus ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we pray Almighty God in the mighty name of Jesus ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we pray Almighty God that you change your story Lord ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we pray Almighty God for a supernatural change uNkulunkulu engcwele in their story Almighty God we pray for a supernatural change uNkulunkulu engcwele in their life uNkulunkulu nomusa makubonakala uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu abahamba nayo uNkulunkulu ophilayo Almighty God uNkulunkulu engcwele sibiza uNkulunkulu ophilayo ekseni sithi Jehovah Jireh uNkulunkulu nomusa wazibonakalisa ngesikhathi uElijah uNkulunkulu engcwele ethi yehlisa umlilo phezu kweinkuni ezimanzi Jehovah Jireh uNkulunkulu nomusa azange uzumyekelele kodwa Jehovah nisi wawehlisa umlilo wazibonakalisa uNkulunkulu engcwele uyazazi idingo zabantwana bakho abakulo life Almighty God uyayazi imkhuleko yabantwana bakho abakulo life Almighty God ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha namhlanje kuseni siyakhuleka kuwe sithi uNkulunkulu sithi Jehovah nisi sithi Jehovah Jireh ngenelela uNkulunkulu wethu sithi uNkulunkulu engcwele kunabantwana bakho abakulo life uNkulunkulu nomusa abakhona namhlanje nabangekho abathi mina kusathandazeki ngenxa yokuthi I am so disappointed sengiphelelwe yithemba kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyawuza umthandazo wami namhlanje kuseni ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha zibonakalise ukuthi uNkulunkulu ophilayo ukuthi uthando ukuthi uNkulunkulu engcwele ama-plans onawo ngawo mahle uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu lithizwe lakho for I know the plans I have for you ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha namhlanje kuseni uNkulunkulu engcwele sizosho njalo sizothi Baba let the plans that you have for abantwana bakho abakulo life to manifest Almighty God in the mighty name of Jesus uNkulunkulu engcwele sithi show off your power lithizwe lakho wena unamandla okwenza okukhulu kunalokho esicabangayo lithizwe lakho wena unamandla okwenza okukhulu kunalokho esingacela uNkulunkulu Baba sithi show off your power Baba I pray as umuntu but when you answer my prayer Lord we pray uNkulunkulu engcwele that you answer our prayer as uNkulunkulu Jehovah Jireh as uNkulunkulu wathi who is the creator of the universe uNkulunkulu engcwele lithizwe lakho ekuqaleni wayekhona Baba ekuqaleni wawukhona uNkulunkulu engcwele Baba wasazi uNkulunkulu nomusa singakabi yihluli Jehovah Jireh Baba wasinikeza izibusiso uNkulunkulu engcwele wasibusisa kodwa sazi uNkulunkulu nomusa ukuthi zaqhathaka kuphi asazi ukuthi era ikuphi uNkulunkulu engcwele konakalaphi uNkulunkulu nomusa kunedelay ekhona mdala weinsuku kuyibusiso zabantwana bakho uNkulunkulu engcwele abanye sebehlanganisa iminyaka
abawu-40 uNkulunkulu nomusa fanele ngabe basemzini yabo kodwa basehlala emakubo uNkulunkulu engcwele. We pray Almighty God that you correct that error uNkulunkulu. Asazi uNkulunkulu engcwele ukuthi yini abayikhuluma or yakhulunywa phezu kweimpilo zabo namhlanje uNkulunkulu engcwele. We came to erase those words in the mighty name of Jesus. We came to separate them, Lord, from those words in the mighty name of Jesus. Asazi uNkulunkulu engcwele ukuthi amagama abo uNkulunkulu nomusa abizwa kuluphi uhlobo lwenyanga, kuluphi uhlobo lwamahlathi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Each and every person okulo life mdala wensuku mangabe ukuthi igama lakhe labizwa kumuthi othize ukuthi you shall be limited or you shall not be successful. Namhlanje we came to change those words. We came to sishisa uNkulunkulu engcwele ngisho kuthiwa iphepha selasha but uNkulunkulu nomusa ngegama lika Jesu. There is nothing impossible with you, Almighty God. Baba, we pray uNkulunkulu engcwele that you set them free from those uNkulunkulu nomusa those bondage, Lord, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mangabe ukuthi uNkulunkulu engcwele kunomuthi wagqitshwa kwathiwa soke sibone ukuthi ubani uNkulunkulu engcwele uyophumelela yini namhlanje uNkulunkulu nomusa sithi mkhulu ongakithi kunowasezweni uNkulunkulu nomusa sisiphula from the root uNkulunkulu engcwele la kwagqitshwa khona imithi ukuthi uNkulunkulu engcwele abantwana bakho bangaphumeleli ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. In the mighty name of Jesus uNkulunkulu engcwele uNkulunkulu nomusa siyasiphula uNkulunkulu nomusa siyahlakaza uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi asikho isikhali esolelwe thina esiyophumelela uNkulunkulu engcwele as they come kulo life Baba abazile bodwa kodwa they come with their families, Lord, in the mighty name of Jesus. Mangabe ukuthi kwathiwa akekho umuntu ozodrive imoto kulo mndeni on each and every person okulo life. Mangabe ukuthi khona umuntu okulo life uNkulunkulu engcwele okwathiwa awusoze waphumelela, awusoze wagraduate, awusoze washada, namhlanje kuseni we come against those words in the mighty name of Jesus. Noma ngingathiwa uNkulunkulu engcwele za athathwa nohlobo njani lomoya o za athathwa nohlobo njani lomuthi Baba sinawo amandla phezu kweimpilo zabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Usathana akanaso isabelo phezu kweimpilo zabantwana bakho uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, we pray uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi uhambe Almighty God around their homes uNkulunkulu engcwele and set your consuming fire ukuthi ushise lonke uhlobo uNkulunkulu engcwele lomoya Baba of the kingdom of darkness uNkulunkulu nomusa oblock uNkulunkulu engcwele impumelelo, oblock ukuthula kulawa amakhaya, oblock whatever it is okublockekile kulela khaya Baba ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kunabantu uNkulunkulu engcwele abathenga igrosa uNkulunkulu nomusa kodwa igrosa yabo uNkulunkulu engcwele abazi ukuthi kwenzakalani. Kunezilwane uNkulunkulu nomusa ezithunyeliwe kulela khaya Baba. Bakukhona umuntu onjalo kulo life, Almighty God, la uNkulunkulu engcwele ekuthunyelwa izilwane ngisho ku-wallet wakhe ukuthi uNkulunkulu nomusa angabi nemali. Mangabe imali ebe nemali iphelele ezandleni namhlanje uNkulunkulu engcwele ekuseni we come against lolo hlobo lomoya ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We come against lolo hlobo lomoya ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi separate, sithi set them free, Lord, sithi set them free, Lord Jesus, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mangabe ukuthi uNkulunkulu engcwele kunomntwana wakho kulo life ekufanele ngabe uNkulunkulu nomusa kuyabonakala iprogress yakhe kodwa wherever la ibambeke khona Baba, we pray uNkulunkulu engcwele that it shall be loose in the mighty name of Jesus. Ngoba lithi izwi lakho esikhululayo emhlabeni nasezulwini khululiwe Baba. Khulula Baba iprogress yabantwana bakho abakulo life uNkulunkulu engcwele. Khulula uNkulunkulu nomusa, khulula Jehovah Jireh iprogress, ipromotion uNkulunkulu engcwele. Kunabantwana bakho ekufanele ngabe bakude ngempilo kodwa usathane uNkulunkulu engcwele kwenza kube nzima ukuthi bashone phambili engathi instead of going forward babuyele emuva. Kuba nezinto ezibaphazamisayo endleleni uNkulunkulu engcwele. We come against those obstacles in the mighty name of Jesus. We come against those obstacles in the name of Jesus. We say, my Father, my God, uNkulunkulu engcwele sibonakalise uNkulunkulu nomusa. We pray for your consuming fire in the mighty name of Jesus. We pray for your consuming fire uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray for your consuming fire uNkulunkulu engcwele
in the mighty name of Jesus. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ushisa lonke uhlobo lomoya uNkulunkulu oyingcwele. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, omelene nempumelelo yabantwana bakho, omelene nokuthula uNkulunkulu oyingcwele ey'nhliziyweni zabo. Ngegama lika Jesu, kunomntwana wakho uNkulunkulu oyingcwele ongasakwazi nokulala, mangabelala ziyabuya zonke iy'nkinga uNkulunkulu oyingcwele. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, Baba, we pray uNkulunkulu nomusa that you set them free, Lord. Kunabantwana bakho uNkulunkulu oyingcwele abakulo life mdala wey'nsuku, abathi mabeye emsebenzini bayabikelwa uNkulunkulu oyingcwele ngenxa yokuthi ku-toxic emsebenzini. Father, we pray, Almighty God, ukuthi ungenelele uzibonakalise ukuthi wena unguNkulunkulu, unguJehova Jireh, unguJehova Nisi, unguJehova Sebawothi. uNkulunkulu oyingcwele, sibonakalise ukuthi wena ungubaba wethu. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, sibonakalise uNkulunkulu oyingcwele phezu kwey'mpilo zabantwana bakho, each and every person okulo life mdala wey'nsuku. Baba, uNkulunkulu oyingcwele, uthe ezwini lakho Baba kowesifazane mangabe thinta umphetho wengubo, athi ukukholwa kwakho kukusindisile. Namhlanje kuseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, I know uNkulunkulu oyingcwele ukuthi each and every person okulo life Baba uyakholwa ukuthi uJesu inkosi, uwumsindisi. Baba, basindise from whatever it is uSathane ayithumelayo ey'mpilweni zabo uNkulunkulu oyingcwele. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, Baba, we pray uNkulunkulu oyingcwele that you show up, Lord, in their lives, Lord. That you show up uNkulunkulu in their lives, Almighty God, ukuthi wena unguNkulunkulu wena wedwa, uhlezi esihlalweni sakho sobukhosi. Almighty God, uyakhazimula uNkulunkulu oyingcwele, amakherubi namaserafu, Jehova Jireh, amana njalo uNkulunkulu oyingcwele athi ungcwele, ungcwele. Baba, we pray, Almighty God, ukuthi nathi uNkulunkulu onomusa kulo life, uNkulunkulu onomusa, kungabe ukuthi siyavuka sizohlangana in vain. Akubonakala uNkulunkulu esihamba naye ukuthi uNkulunkulu ongcwele, akubonakala uNkulunkulu esithandaza kuye ukuthi uNkulunkulu ophilayo. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, akubonakala Jehova Jireh ukuthi uNkulunkulu oyingcwele thina sihamba nendoda yempi, sihamba noNkulunkulu owasinqobela emaphakadeni. uNkulunkulu oyingcwele, Nkosi uJesu, lithi izwi lakho kuJohn 16:33, you have overcome the world, unqobile izwe. uNkulunkulu oyingcwele, siphe uNkulunkulu oyingcwele ukunqoba, ngoba uNkulunkulu oyingcwele Baba siyabonga ukuthi uyasinqobela nokusinqobela zonke iy'nkinga, zonke izimpi, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, sithembe wena Nkosi uJesu, ungukuphila kwethu, uyithemba lethu, uyinqaba yethu, uyithemba lokuphila kwethu, abantwana bethu, Almighty God, kulesi sikhathi esiphila kusona. uNkulunkulu oyingcwele, sithembe wena Nkosi uJesu, sithi ufihle abantwana bethu, ufihle konke okunegama lethu. uNkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngiyabingelela bazalwane kuseni, ngiyabingelela bazalwane ngokukhulu ukuyithoba. Ngiyabingelela ekuseni bazalwane, ngiyacela ukuthi siphuthume kuJohn 17:9, la athi uJesu, ngiyabakhulekela bona, angikhulekeli izwe, kepha labo ongiphe bona, ngokuba bangabakho. This is a confirmation ukuthi thina singabaka uNkulunkulu, thina siphiwe uJesu. Lisho njalo izwi kaNkulunkulu lithi uJesu before azayobethelwa wahamba waya entabeni wayosikhulekela, wathi Baba, ngikhulekela izwe, angikhulekeli laba abangangazi, angikhulekeli laba abangangamukelanga, kodwa ngikhulekela labo ongiphe bona. Okusho ukuthi thina kumele sibe ne-confidence ukuthi iNkosi yamakhosi prayed for us. Inkosi uJesu uyasikhulekela bazalwane, inkosi uJesu uyasithandazela. Umkhuleko wami nomkhuleko kaJesu angeke kwaze kwalingana bazalwane. Mina I can pray and pray and pray, but uJesu, I want to remind you today ukuthi uJesu wasikhulekela bazalwane, wakukhulekela, wathi angikhulekeli izwe, kodwa ngikhulekela labo ongiphe bona bazalwane. Ngiyakhumbula entabeni uNkulunkulu wavela ngesikhathi uJesu esentabeni ekhasimuliswa, wathi lona uyindodana
yami engithokozile ngayo izweni. Okusho ukuthi bazalwane, ngoba ethi thina siphiwe yena, okusho ukuthi we are the best, ngoba akakwazi uNkulunkulu ukuthi mangabe ephi indodana yakhe athokozile ngayo bese ayiphe nanoma yini, uzokhetha o-best. Uyazi bazalwane, noma uthenga otamatisi ukhetha o-best, mangabe uthenga noma ukhetha amazambane ukhetha o-best, uthatha ubeke, noma ukhetha i-braai pack ukhetha o-best. Okusho ukuthi thina ngoba lithi iBhayibheli namhlanje, angikhulekeli izwe, angikhulekeli labo abangiphikayo, angikhulekeli labo abanganendaba nami, angikhulekeli labo abangakholelwa kumina, kodwa laba ongiphe bona. Okusho ukuthi just because wena you believe in the Lord Jesus, just because wena you believe and you pray to the Lord Jesus, wena uyiloyo owu-best, owakhetha uNkulunkulu, ekhethela indodana yakhe athokozile ngayo, ngoba lisho njalo izwi kaNkulunkulu lithi lena uyindodana yami engithokozile ngayo izweni. Bazalwane, uthi uNkulunkulu uJesu uthokozile ngaye. So uJesu mangabe ekhuleka, there is no way ukuthi uNkulunkulu angawuphenduli lo mkhuleko. Bazalwane, thina sathandazelwe emaphakadeni. Yingakho bazalwane, noma ngingathiwa kwenzakalana ezimpilweni zethu, kubuye sikhumbule ukuthi no, thina i-solution yethu isedolweni, ngoba thina sakhulekelwa emaphakadeni. Thina our weapon isedolweni. Isikhali sethu siyidolo, isikhali sethu is prayer. Bazalwane, our weapon is prayer. That is why sihlangana zonke izinsuku kusasa ngo-5 AM ngizobe ngikhona. Bazalwane, ngizosho njalo, ngizothi I will not let you go until you bless me, Lord. Ngizothi I will not let you go until you bless each and every person okulo life. Sizothandaza again ngo-5 AM ekuseni kusasa. Bazalwane, siyahlangana. Bazalwane, siyahlangana namhlanje, cishe ngangena izolo bekumele ngingene midnight, kwasho ukuthi ngihlaselekile ngendlela mangalisa ngivele ngagula izolo. Bazalwane, because umzimba wami is complaining ngenxa yokuthi on Friday night we had a midnight prayer. It was kwakuwumkhuleko omangalisayo, saba nosisilunga, and we had an amazing powerful prayer. Abazalwane basangisendela ama-message namanje, basababaza, basacela futhi abanye bayacela ukuthi siphinde futhi sihlangane sizokhuleka. So bazalwane, ngiyacela ukuthi kube umkhuba wethu ukuthi thina siyathandaza, noma ngingathiwa ufikelwa isimo sokuthi wena you want to fight ama-battles akho. No, asibambene nanyama, asibambene nagazi, kodwa sibambene nomoya. Okusho ukuthi thina zethu izimpi siyahamba siye in our secret place, siyombiza uNkulunkulu, sithi uNkulunkulu wethu, wena uyithemba lami. Sithi Jehova, mina nginalo elinye ithemba, wena uyithemba lami. Thina sizothandaza bazalwane, sizothandaza. I-investment esizo-investa ngayo is prayer and reading the Bible. Bazalwane, sizothandaza bazalwane, sizothandaza bazalwane. Yes, sizohlangana futhi bazalwane. I'm not sure ukuthi sizohlangana, but umoya engcwele will arrange ngendlela yakhe, because even ne-prayer yangoLwesihlanu it was not planned, but ngendlela umoya engcwele asebenza ngayo. And I know kunobhuti owaphuma owabhala laphana wathi bazalwane, ama-testimonies are coming. Ama-testimonies bazalwane seqalile ayafika. Bazalwane, ayafika ama-testimonies. We will share the testimonies because abantu bazalwane basizakala. Abanye bebengakwazi ukuthandaza, abanye babuyelwe yithemba, abanye bathi khona into esukile. Baningi bazalwane baya-testifya, bathi iyafika ama-testimonies ukuthi uNkulunkulu is at work. I believe bazalwane ukuthi awukho la ngephutha. uNkulunkulu is at work. uNkulunkulu kunezinto zakho ezayibambeke from kudala, kodwa ngo-2025 uthi uNkulunkulu ngo-2025 angeke uze uphele lo nyaka bazalwane singakaboni ukuthi uNkulunkulu wenzeni ezimpilweni zethu through this prayer. Sihlangana noma uwedwa, ngicela ukuthi ungadependeli ekuthenini ngizongena mina kwi-prayer yaku-TikTok. No, mangabe uwedwa, make it kube umkhuba ukuthi mina ngiyathandaza. Akathi
usathane efika ezokuhlasela akufica unamandla, akufica umbethe amandla, umbethe inkazimulo, akakufice wena vele ubhodla amandla, kuthi amadimoni ahamba abuyele emuva nereport ethi hayi ngeke loya muntu usarandwe umlilo, usarandwe amalangabi omlilo. Akathi usathane efika ezokuhlasela ethumela ama-agents akhe awathembile, akufice lawo ma-agent nawe uyi-giant, ugcwele umthandazo, ugcwele amandla bazalwane, ngoba amandla ethu siwathola ngomkhuleko, amandla ethu siwathola ngokufundiswa, amandla ethu siwathola ngokuhlala kuJehova bazalwane, amandla ethu bazalwane. Ngiyacela bazalwane, mawukuthi you are going to church, ngiyacela ukuthi uqala ulungisa, ungaze ube late. Ngiyacela uqala mawukuthi nje inkonzo yakho ingena ngo-9, ngiyacela bazalwane ubuqala ulungisa. Mawukuthi ngena ngo-10 it's fine, vele ngo-7 ngiyaphuma. Mawukuthi ngo-10 inkonzo yakho iqala ngo-10 kulungileke, ngo-7 siyaqala siyalungisa. Mawukuthi inkonzo yakho iqala ngo-9, ngiyacela ukuthi uqale manje ukunyakaza bazalwane. And uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu muhle bazalwane, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Yabo ngoba ulana uze kuyena uzokhuleka, uNkulunkulu uzozibonakalisa bazalwane, uzozibonakalisa uNkulunkulu ey'mpilweni. We shall testify bazalwane. Ngiyabonga ama-likes, ngiyabonga isikhathi senu, ngiyabonga ukuthi you show up every day. Niyafika bazalwane ngo-5 kuyabanda, but you wake up nize nizojoyina ulife, sikhuleke sithandaze sithi uNkulunkulu I will not let you go until you bless me. Niyaqhubeka njalo nithi sizohlangana sithi baba shintsha igama lami from uxake. Abanye abantu bazalwane uthi eqhamuka umuntu ukuthi engabe uzocelani, engabe uzocelani-ke namhlanje, kodwa sizothi uNkulunkulu sicela igama lethu ushintshe from that, lokho kokuthi uzubizwe mawukuthi ujwayele ukucela usawoti ubizwe ngosawoti, ube omakhelwane bakubize ngosawoti ngenxa yokuthi wena uhlezi uzocela. Namhlanje sizoshintsha lelo gama sithi uNkulunkulu angeke sise njengoJakobe wathi uNkulunkulu ngenxa yokuthi ubambene noNkulunkulu ngiyakushintsha igama lakho. Namhlanje awusaya kuba uJakobe, usiyoba u-Israyeli. Namanje bazalwane, namanje bazalwane, u-Israyeli usakhona, u-Israyeli usayisizwe sikaNkulunkulu, namanje usakhona u-Israyeli bazalwane. Ngenxa yokuthi uJakobe wathi I will not let you go until you bless me. Nathi sisho njalo, sizothi uNkulunkulu shintsha igama lami. Makuwukuthi kuyaziwa nje emsebenzini ukuthi hayi lona nje mangabe lana uzocela imali yokugibela baze bakuqamba igama elisha. Namhlanje sizothi uNkulunkulu shintsha igama lami. I want to be the blessed one. Ngifuna kubonakala uNkulunkulu engihamba naye, ngisho ngingakavuli umlomo kubonakala ukuthi I am blessed. Baba, we pray akubonakala amandla akho ukuthi mina ngihamba noNkulunkulu ophilayo. Akubonakale bazalwane. ISulumane ulibona lile kude ukuthi iSulumane lele, and uyazi ukuthi ngoba kuyiSulumane 99% chances lo muntu uyisigwili, uyisicebi ngoba uyiSulumane. Nathi ngoba siyabantwana bakaNkulunkulu akubonakala ukuthi sabantwana bakaNkulunkulu. Akubonakala amandla kaNkulunkulu ey'mpilweni zethu, akubonakale. We shall be ama-testimonies azoba ukuthi even umuntu ole kude aza kubuza ukuthi wenza ngani, afisa ukusondela kuwena ukuthi abuze ukuthi wenza ngani. Lokho angeke kuze kwenzeke bazalwane if ungahlali kuye. Angithi bazalwane kunabantwana ababili, kunomntwana ongahlali nomzali, kunomntwana ohlala nomzali. Umntwana ohlala nomzali, umzali uyakwazi ukubona mangabe ithawula lakhe lokugeza selidinga ukushintsha, sedinga ithawula elisha. Umzali uyakwazi ukubona umntwana mangabe sedinga amaphenti noma ama-under amasha. Yingakho-ke nathi mangabe sihlala kuNkulunkulu, he knows our needs bazalwane. Lithi izwi lakhe ungihambela ngaphambili, angihlelembela, because sina sihlala kuyena ama-needs akhe automatically he is concerned about our needs. He will take care of our needs ngoba thina sihlala kuyena. Sihlala kuyena, singabakhe, uyasazi, siyizimvu zakhe. Uthi izimvu zami ziyangazi, ziyalazi izwi lami. Nathi siyamazi naye uyasazi, siyazana thina naye, siyazana. Yingakho wasikhulekela, wathi angikhulekeli izwe kodwa ngikhulekela labo ongiphe bona. Okusho ukuthi wena you are the best ngoba there is no way ukuthi uNkulunkulu aphe indodana yakhe into engasiyena ubest. Mangabe ekhethela indodana yakhe athokozile ngayo, obviously uzoyikhethela ubest. Okusho ukuthi wena because you believe in the Lord, you are the best.
You are the best. You are the chosen one. You are the royal priesthood. I'm a royal priesthood. I am the chosen one. I'm a chosen generation. We are the chosen generation. We are the representative of the kingdom of God. Usikhethe ngamasibomu uNkulunkulu ukuthi sizomrepresent. Usikhethe ngamasibomu ngoba esikhethile uNkulunkulu uphindile. Wakunikeza amandla, wakunikeza isibindi, wakunikeza igunya. Sinikiwe amandla, sinikiwe igunya. Sinikwa amandla, sinikwa igunya. Sinikwa amandla, sinikwa igunya. Kuthiwa inyoka nofezela zingaphansi kwey'nyawo zethu. Ngiyabonga bazalwane, ngiyacela nje silungise sihambe siye ey'nkonzweni siyomdumisa ubaba wethu. Siyomdumisa. Kunabanye bazalwane abanye abangikhalela abathi mina ngisayi enkonzweni ngenxa yokuthi izimo ey'thize. It's fine bazalwane, mawukuthi awuyanga enkonzweni nalizwi. You can go to my videos uzowathola nje ama scriptures akhona, although ngingalichazi, but akhona ama scriptures akhona. The reason why ngifake lesi scripture is because there was a request for i-Bible study, but ngenxa yokuthi asikakahleli kahle ukuthi singahlangana ngasikhatsini for i-Bible study. Njalo mangabe sinomkhuleko, I will take this 15 minutes kube khona izwi engizolifaka ku-screen bese siyalifunda ebese sikhuluma ngalo lelo zwi. Bazalwane, ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise.